Pitanje broj 16. Helenistička umetnost obeležila je doba nakon smrti Aleksandra Velikog. Helenističku umetnost deli se na 3 razdoblja: rani, srednji i kasni helenizam. Vajarstvo skulptora se karakteriše snažnim pokretom i složenim oblicima kao Laukonova grupa ili Nike sa Samotrake. Umetnost helenizma je sastavljen u službu dvora da veliča kralja. Helenizam nazivaju barokom antičkog doba. Lica su tužna kao i oči, strepnja sumnje. Helenistička umetnost povećava dramatičnost. Helenistički pokret i lice nosi obeležja, glatkoću površine, posebno oko čela, ali osobenost se ogleda u razbarušenoj kosi. Helenistička umetnost, osnovne karakteristike i osobine. Broj 16. Drugi put. Helenistička umetnost, osnovne osobine, obuhvata period od 336. godine u kojoj je Aleksandar stupio na makedonski presto do 30 godina pre nove ere, kada je Oktavijan, budući rimski imperator Avgust, zauzeo Egipat kao poslednju slobodnu državu helenističkog sveta. Osnove na kojima su grčki skulptori i slikari gradili svoja umetnička dela bila su dosta izmenjene. Grčka skulptura je bila usko vezana za sadržaj nacionalnog života. Samom helenizmu u grčkoj umetnosti 3. veka prethodio je prelazno doba, koje je trajalo 2 do 3 decenije. Ove decenije su bile i doba emancipovanja, ako se tako može reći, i grčkih umetnika od herojske prošlosti, od večitog idealizovanja svog naroda, svoje religije i Partenona. Poznato je da u helenističkoj epohi naučni i književni život bio intenzivniji u Aleksandriji, vezan za njenu biblioteku, nego u Atini ili bilo kom drugom kontinentalnom gradu Grčke. U prvim decenijama helenizma monumentalna umetnost nema svoje istorijsko opravdanje. Filipova i Aleksandrova ratovanja po Grčkoj ostavljala su na sve strane razaranja i uništavanja. Pitanje broj 16, treći put, helenistička umetnost, osnovne osobine. Helenistička umetnost se deli na 3 razdoblje: rani, srednji i kasni helenizam. Vajarstvo skulptura karakteriše ga snažak pokret i složeni oblici kao Laukonova grupa ili prožeta snažnim osjećanjima kao Nike sa Samotrake. Osnovno svojstvo helenizma je njegova velika teritorijalna rasprostranjenost. Grčka, Egipat, Mala Azija, Mediteran, Severna Afrika, Sicilija. Centar umetnosti se premešta iz Atine u Aleksandriju, Antiohiju, Pergam. Helenizam se tako čupa iz korena, gubi u čistoti. Dela su vrlo brojna, što znači jenjavanje stvaralačke moći, a velika produkcija dovodi do serijskog stvaranja. Stvaralačka snaga je razdvojena jer ima više tema iz svakodnevnog života. Umetnost helenizma je stavljena u službu dvora, veliča kralja. Ima iste odlike kao klasična grčka skulptura, jedina razlika je što su tela izduženija. 8 glava u telu umesto 7, znači glava manja.
U vreme helenizma kompozicija se menja. Fidija bez straha ostavlja prazan prostor, dok se u helenizmu boje prazne površine, što je odlika umetnosti u dekadenciji. Pokriva se cela površina, horor, vakum, strah od praznog prostora da bi se postigao kompozicijani kontinuitet. Umetnik postavlja figuru do figure i ispunjava prostor do krajnjih granica. Helenizam nazivaju barokom antičkog sveta, slikovito je ovde jako važno. Spiralni pokret, zanimljiv sa svih strana, lica su tužna kao i oči strepne sumnje. Helenistička umetnost je povećala dramatičnost i sve veće obraćanje pažnje na posmatrača. Helenistički pokreti, lice nosi obeležje, glatkoću površine, posebno oko čela, ali osobeno se ogleda u razbarušenoj kosi, blagi zaogret glave, što sve izvlači portret iz bezvremenosti i uliva mu život sa posmatračem, ne uspostavlja kontakt očima, više je njegov strastveni pogled usmeren u daljinu. Fluidno modelovanje pomalo opuštenih crta neodređeno definiše usta, naborano čelo ukazuje na ličnost okrenuta sebi, sklonost u skulpturi prema delima laganijih i ponekad pomalo erotičnih svojstava, a ponekad sadrže element parodije.